Kardom, ili runing tikathar, tini ada pabirta, angton pen, arguponta. Bukajan MLA Dr. Numol Momin Arideng pen students lapen patients satum aphan scholarship check keronpon. Jakhong poni phaipli arni PHEIB along Bukajan LAC constituency ke parlo angkang apharman loke charli ari soejang lapen. Sika chilang patients satum aphan scholarship check lapen patient check Bukajan MLA mate Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Arideng pen kiduk kilak loke charli ari soejang students lapen patients satum aphan pangrum petpen bang pharoke thomra trokep atum aphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin Arideng pen ronpon Chekke ronpon amaelong LA Deputy Speaker Dr. Numol Momin Bukajan Municipal Board Chairman Sundor Engti Bukajan Education Block Chairman Sardili Be lapen kaprek man keduket he kidingatum chetong dunsi mai mesen pen pachunpon Bukajan be sarkuru be Karbi Anglong News Deputy Speaker discretionary fundৰ পৰা আজি প্ৰায় 30 লাখ টকাৰ ৰোগীৰ সাহায্যৰ অৰ্থে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সাহায্যৰ অৰ্থে আৰু দুখীয়া লোকসকলৰ সাহায্যৰ অৰ্থে বিতৰণ কৰা হ'ল আৰু মই ভাবো এই চেক বিতৰণৰ জৰিয়তে আমাৰ যেটো দুখীয়া লোকৰ তেখেতসকলৰ কামত আহিব আৰু মই খুব আনন্দিত আজি ৰাতিপুৱাই বন মহোৎসৱত নিম গছৰ পুলি ৰুলো আৰু 100 পৰিয়ালক দুজোপাকৈ নিম পুলি মই বিতৰণ কৰিলো 100 ঘৰ পৰিয়াল আমাৰ গাঁৱত আৰু মই ভাবো সকলোৱে গছ পুলি ৰুব লাগে আৰু গছ পুলি ৰুলে আমাৰ যেটো গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং গোলকীয় উষ্ণতা যেটো বৃদ্ধি পাইছে তাক কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ কাৰণে আমি সক্ষম হম 105 গৰাকী 105 গৰাকী আমাৰ ষ্টুডেন্ট কি কয় ৰোগী আৰু 255 গৰাকী আমাৰ ষ্টুডেন্ট তেখেতসকলক আমি সহায় কৰিছো আৰু ডেপুটি স্পিকাৰৰ ফাণ্ড মানে আমি গোটেই হদৌ অসম ভিত্তিত এটো আমি দিও বুকাজনৰ কাৰণে এখিনি আমি আৰু বাকি বেলেগ অঞ্চলতো অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মই এই সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছো যোৱা 3টা বছৰৰ পৰা আৰু আজি বুকাজনৰ খিনি মই বিতৰণ কৰিম Karbi atum kisung kiduk ajoyni pen akelo ka chongdat dam pen train pen ki klo ajok ahir ing tangrak pen arenga hukeso ajok Bangalore Karbi Association atum kerabdun Son si nijang Karbi Anglong jengkha rong pi arong amikar Mongol Singh inti kiduk det ke boy det ajok pen akelo ka chongdat dunji pora Chennai State arong sopi along kepang no jia phan chisiklo lamding pen New Tinsukia train along arludunlo aphit Andhra Pradesh Tirupati lapen Nelcloria da klophet lasi chongdat anat dunlo sita alangli towar ebeng lapuson alangli kidun a train along pen kopi koson pen loni klophet si I hear ing tangrak pen arenga hu sonanglo laso pen ajok kisung ke phovek abang phu aphan Bangalore Karbi Association mei phulapen arisang huatum tong sekot pen arjudun long pen adim aklong an palidun pen kisung atowar anat cherap chetodunlu Lasi Bangalore Karbi Association atum pen setame isi choning riponlo akahelo kachongdat ke wangpen kachiri mek anata akinang sot pusi pachinipon athenilitom amata batai kisung along cherap chetodun thek thedep ta hai pusi klarda pen pharangke aphan than pachiniponlo lasi non kisung det abang phu aphan komat ne ke thekidinga tumla pen rong aradatum ningkang sampen sikai sivet sitame kerap jining hangdo pulote Google Pay 9738248815 along kachoningri adihin nangpali loti kisung vek abangphu longpo lapen asapo kisung pen joklong po pusi Bangalore Karbi Association mei phu ahin pen pherangke aphan lamri hing pen berta pachinipon Kardom Karbi Anglong ngili non lada melolor situ ngili hom nangachongda kabinet pen apojo nangachongda Karbi arat pasi sansoni alam than pare dingi nili long lokha kes nagile topi jate tor bank tren long pen ki tang sana kisung kate tong tum doile tum Karbi he to basi nangli tum channel hoi pen ni Karbi Anglong arat phan labang salam he aputa ke thani ye kula ile tum akhara nang chongdat nang me pun nang chakang nang pudun de nang chongdat tami sita me ke van kedam ane tum jogwan nangi lapen ke ile tum kaveda sina chongdat lo posi ile tum matha pa me pen sidang nangi lapen ke the seat confirm validity
pen alang litum ngapa li adem wang kotor beng langsung nak kesun lasi chuning rilo nalitum masjid confirm etik ke hong wang dari lapen ke batai ni linang cerap dun ber ke tekei lasi pope me da poda litum kar be khai tum jethanan pikla prang pen jitame li pinangan jithan la non ta ladak skrero mong sidolang nili nila korte ke song ke tong pen jok lasi nalitum ka do we pan Karbi Anglong arar pan jiduk kila Karbi arar pan yo eja kong dolo polling le litum kamatha ke la poli ile tum jothom nithom sitran awlo nang thap nei la posina le tum matha pami pan le wang non sit confirm lo pan metik le na tum dak penang bardari gala sit confirm lo lutang ten le tum wang ka melo la bangke tor beng kisung bangke jok nei lala mek manjang long pan melong nei la sina tum man Lit song rong par la pen arisang ho tum pen PGR la pen VGR along lia pathak pherong ke mai kang ni pon non ki wangji ni phai khrei siar ni Karbi mai pedo ponji aphan chisik pontang lo la pen PGR VGR along le ki do tuma phat tharle long le tikke kachesong pedo ponji pusi lit song rong par la pen arisang ho tum pen pherong ke mai kang ni pon KEC pen pinap digle katharle hukum paklang det pusatame JCB pen hem ke patong ke paru theklong letik kachesong intonti nangli jongsi inut Karbi khelong ri chinghon duk pulote song dhorom alam chipu pe pin pen rat kachesong lo nang barnon pata kachuningri pedopo ke pha alam thibang la poi khelo ahok lo nilitum kresier ni lada Karbi mai doik ji la bangke Karbi richo rongasar la pen habibin potum la jasemet pet Karbi VGR labang so Karbi tum thurpak men Karbi tum therak nang kokna Karbi tum rem hok na lapen Karbi tum highway nang ji lapen Karbi tum VGR ai viction pen an part anon Karbi tum aman peng alam sinang le rok lo po jo ini pen tum kresier ni pen si puthot ka chesong ang deng mang cheng pon thu po kresier ni si ang deng ka chesong ang deng men cheng lok Karbi a kheng bong lo ke chok che kili ason ang deng do an da hala solong tum chingki che than ka chingwai pon ka padu pon ji po halas bang chesik monik lo la son raksi kresier ni ili tum mai do po krehiniar ni bangsi council tum puthot high power committee to make in pen PGR puthak puthot kaching ki kache than kaching wai bang pedo ponji puhala bangsi ahok pet bang ke dam tanga por bang isi peklang pon lon la pen isi pherang ke chatai pen alang litum council kachari tum la bangso lampang dai lo la bang ke krehini arni la bangso cheklo July 12 arni si alang litum puthot alang litum hin pen isi kaching wai bang pado ponji puse alang litum hin pen lam the bang klang bonik lo poi pits name non labang so krehini bang kupia kenang sotong sokot pon sam alang litum krehini amai bang July 12 next kaching wai labang ke July 12 alang litum kaching wai ji halabang so mai bang ke high power committee pen kaching wai bang ke penap si puthot mate penap ni phai pho penap si tong sokot pen alang litum kalabang so kaching wai bang penap si pado ikok pola pen penap si halabang so kaching wai arni bang krehini adun lar ke penap si banik dadlo lasi council Karbi kalir arboretum craft center long si alang itum kaching wai adimang sung lor le lang sami alang itum kaching wai yang deng bang padoponik po lasi penapsi puthot alang itum labang so high power committee pen alang itum kaching sai bangke puthot PGR puthak bangke kaching sai bang padoponik po lasi halau solong bang itum etheber si pugang tung lo kresier ni mai bangke alang itum jonghele cheparai jonghele chingki chethan jonghele pine pustami itumai ahin pen bangke doge dowek ko kresier ni mai bangke labang so Karbi mai puthot chunche tik pleng pletik lapen katharle emek hini pen hem kiru hem katharle hem kapatong theglong letik bangke ili tumai hin pen Karbi tumke kachesong bangke boplong lelo lapen chesong bangke dopon bom pola pen dowek ko emek labang so chunche tik bangke lapen anpar bangka penap alang litum council kachari tumai hin pen alang litum jong helel tum ka chingwai chingsai padonon alang tum jong aphong do ane tum chingwai jat order le alang litum pi jat eviction notice le alang litum pi jat le alang tum cheparai pon jat le alang tum resolution deng pon pustame ili tumai hin pen bangke kache songa bangke alang tum eviction notice le pidet ba kaprek alang litum order le pidet poi pit jat le alang tum ka chingwai ka isi resolution le deng pon poi pit pustame ili tum biarada hin pen bangke labang so kache song bangke hem kapatong hem katharli hala bang so ke tong eviction ke claim asayang deng ke claim chunche tik lapen emek hini pen theglong letik bangke iltum kache song bang ing tontelo lakitum angdeng la pusi che song abangke dopon bombo athe kupi podma polodang de Karbi tumgi ke phong lang no daklo
kacubai apong lo Karbi Arat phan kapalu apong lo Karbi Arat phan non hala sonsi jongsi non bisarman Karbi atum jongsi non bisarlam eviction notice period ma hala eviction notice period pen ke eviction vek po polam ta ave hala bang tum eviction that ong lo alang teman ro po alang teman se ar chupo alang teman sin pat hepo sitame eviction claim that po la pen claim eviction notice pilo polote claim vek ji po hala bang so alang ka ilitum ining ar lo ka fere so bang isido athe Karbi tum ke epong langjang tang ling chu bakalang ta ka fere poson taxi eviction notice pini ki pi det pen eviction pi claim cleared ki hala ke tum ka theklong along ta dolo sar the phang cholong le long ke dam tang long same council pen order ke ki pitang lo hala ke anut kapre ke land and revenue department IEM Omar Singh Tiso ke hai selang li kuik lo labang ke council pen order bang selam et lo March 7 ke sarthi phangcho long le bang da eviction claim po alang li alam thebang alang li dak phelang pi krong pi long so PGR ka che songar ni bang ni phai thang chiklo ni phai create throp ar ni alang li hala so ar ni ninje te kyang poi phit tame labang so eviction ke claim na chobai de son situm theklong iklo lason kata jike dam tang da eviction notice pdf pen order selam det pen ilitum labang so order revoke det lapen labang so order pdf claim cleared pugla person aphong do piglo posi non labang so por bang ta ilitum eviction notice pdf lo mate council pen non eviction claim po tang ho po halam so lam the kaning je pen kale alang litum a resolution kache parai pon ting pen jong si ilitum kroipon hobji la pen chok deji pu bang da kali hala dak ilitum kacheri mek bang ke no karbitum ke ephong kache song map chok tang lo pulotang te ilitum kaching thur sum pik lasi hala bangso kache song kapa map ji phan sila bangso alomso phan lam thulam dok phan kalang deta hai mani bakali det pulute meong to stami ilitum bangke kache sik mek bangsi kenang ji popot bangsi ke bang dilang ni phai kre throkan ni dia kha July 11 non ke bang ji crazy ni bangke labangso kache song ang deng bang puthot hada kache parai kaching ki kache thanang deng bang doponik po lasi hala bangso achatai long hala bangso Karbi mai hala bangso amai ang deng long PGR puthak pen chenglok sonsuri lam tumada kache than chimum kache song ang deng padoponik po lasi hala bangso long bangke Karbi Anglong political party do an long claim bang photum bisarlam BJP punon Congress punoi ASDC punoi APHLC punoi athe labangso amai ke Karbi mai budang debata ke party song dhoram avepin mensi Karbi po athe pi pensi labangso mai bang bibon po potsi labangso chatai long bangke nangli BJP atum sami BJP atum hana tuning riglo Congress atum hana tuning riglo APHLC atum hana tuning riglo ASDC atum hana tuning riglo Karbi Anglong political party do analong claim bang phutum sami party po hin bangali sami hala bangso asong long ke claim idu jongjong Karbi po hin ben hala bangso chatai along crazy ni alang tumen ben nang pali duni pasi ilitum ahin ben tuning riglo lapen towar bang cholang ikpo kaddoge Karbi rat athe Karbi arat Karbi Anglong kang pi arat siadak chetong chito ikpo lasona thaksi lokachar dia song ben chenglok hamphang song tum do an Karbi Anglong song hamphang song do an long klembang putum do an tum stame halabang song arni Karbi mai long crazy ni na alang litum do an tuman stame labang so mai long chetong pet po si lapen anu tin along stame Karbi putumane Karbi wi ke do sai selo potsi Karbi wi ke do an tum bang putumange song hamphang long ke klem tuman stame labang so tai long bang pupusin tuman hin penta ning theklo labanan par bang da labang so bang ke non so program ka organize tala ko mane jungjung ko mane song man gali hala da me ke krem kapang tang tu mani jungjung mana bang tu mani jungjung mana arjak tum dolo labang ke Karbi puce pathi bensi ili tum hala bang so ma yang deng bang e pedoponik lo pati pedoponik po lasi hala bang so anutin abang puda Karbi Anglong long Karbi ki thi ki bi tu same Karbi potuman ke hala bang so mai kapa chun de je phan ke anutin long dar pu duik lo laban anutin na hala bang so mai long ili tum Karbi putum an kache tong pet pen isi ali ra chama chi pi pen ili tum kaching ke chok tian kache jong kache paking ben chenglo jasemet la PGR bang chunche tik abang ke ili tum kache kacirung seroi ning cepat he seroi lapen anpar bang kar jap seroi lapen kengkam sivet ning sivet pahla bang so kar jap ang thek bang ke non itum cepak lang ponik nang po lapen labang so kache song chunche tik bang ke ar jap thipji pu bang ke hala bang so ar nisi itum cepak lang ponik nang po lalo pulotang te jasemet pet bang ke non state government mana pressure bina po lapu ilitum jasemet pen state atuman jong si non ating pulotang te law and order mate law enforcement hala bang so aja kong bangke council pen johang po pusipu jong si council pen johang lo mat alang tum nang pipidet pu pathelok pen jong si eviction claim cleared pulutang de eviction notice pita pita lasidak benang analam ilitum jasemet bangke kache song hello itum jasemet pet angding pilan ke kar jap kache song la pen Karbi asiang tong kachi bi ber hala hello si jasemet pet ilitum long atowar ke la hello si chunche tik abangke jong he ching sai alang jong hele order pi jong hele alang tum ar resolution deng bustame athe pi bangke ilit tumai hin pen emek hini pen katharle lapen hem kiru ase
tinggi vlog ase kapat tong ase hala bangso katharle ilitum emek hidi ben Karbi tum theklong le tik bangke Karbi tum bange sang no lapen sang se det nang pu bangsi nilitum jungjung hin pen nili jungjung hin pen lapen anutin akar bita la puson si matha ik nang pu bangsi nilim nekap do kana tuning di ponik lo lapen istilah macam ada kalau komiti ke sengpon tu alam edukok peti kedam tangka kecil sopan literis pen thanai udah hasil ta komiti sengpon bon dah hasil sopan ta kecil mon pe dokok lapen asam gomen lapen jadi Karbi Anglong state of Bukak hal border of Bukak Meghalaya border of Bukak hasil ta komiti ke sengpon dokok kita non anta hasil hal kecil pon teklong deh non ta aku la ta non aku la bijar Bukak ta aku komiti ke sengpon tu ni lo langsung ta aku pilih kecil pon itu langsung ni kita Kes lasi jasemet pet bangke ahok pet bang komiti ke seng bangke akenang sot do ima pusi nili jungjung hin menitum puntum athe kopia podma pulotang te isia komiti ke seng pote hala komiti ke claim ke ladak alang li komiti atum ke claim nang dia dak arpu kupilo athe dak lang nang pulotang te documents li nang ji kaprek asa yang deng li claim nang ji pesame council long secretary atum dolo eviction cell dolo lapenda council long arpu do etlo alang litumen si non committee long high power committee long command fan members pe koma council lu chok ma alang litumen hin pen la poson kiri karlan bekala ka ja kong ta bela pen thek lake okdai made la bangke alabang so arpu bang anut kaprek long karwak ji la pen hala bang so blame bang anut kaprek han kap ki pg phan si hala bangke high power committee bangke la bang ke seng chot la bang ki bi chot la bangke thang bak be la pan akenang sot hala puson ta kali jasemet be la bang so high power committee ke seng ki dake council kachari tum dolo council kachari tum long si amut pi angkang pi gar pudo etlo komanda bang pusi koson si ko pisi ke claim ma pola mangke chok jong si kachinga haching sai ben pini bidi sore pulotang non committee sengbek nang ji pola ma beke ke damtang da all party all social organizations si hang lo ke tangte hala sota ke komat si koson ma puka anu tindak opinion bang cn lo ke tangte non ta lason da enmi tanun ke mane ingwai wong benada committee ke seng hala so committee konat ko anse ke nang sot ke doma pu hala bangke nilit ma angutrong lo lapen jong si kalang nilit ma hin men kamata per hala bangke okdai chot lapen lam katebar ije phan isia bidi chot ma pusi nilit matha kali det jong si chundet puni meong chot lam lo alang lit ma si pathepo alang lit ma si archopo sa khai Sila siya piniji do mati di jete record awya lang ni sila di pun so ni khale ko sila yirong tak so laso long bangke alang litum pola arni si pen laso reply bang nilitum hin ben pilo ilitum hin ben ang pilo ahok te manon bang Karbi Anglong prek jam song hampang long kar japatum an si non bang la song Karbi mai do pjr bijar long ke dam tang la lason si ar japlo lason si chesong lo non ke bang dilang da lason si chesong kon po lason taksi arni si kidam tang da la bang so lam bang itum reply piglo kapre ka long ta eviction ke claim do piglo Karbi Anglong long koson si non eviction ke claim ma hala an so si hala so ta ki son eviction ke claim do piglo lasi along a break eviction ke claim da all this copy ma government record hala so basi claim titilo lason taksi ili tum long bangke 1946 aning kan a gadget notification bangke ave pulang si alang litum pulo gadget notification bang ave pulam si pulo lapse hala so gadget notification ave pusame hala so gadget a notification a reference pensi alang litum akapre kapre demarcation claim lo 1954 aning kan tame grazing regulation tame dolo lason taksi oldest chitabo hi longke hala dak bangke government land pusi pulo amut pialam bangke Karbi Anglong autonomous council pulote autonomous po aja kong bune ke chengsi aja kong bune longle aja kong helu tum long aja kong lalosi arnibang na puwerti land belongs to Karbi Anglong autonomous council pu ili tumosi longle hin pulote longle aja kong do ke damtang itum theglong lo hill areas department hd minister jugen mohon ta alang clearly ningje daklo longle aja kong ke Karbi Anglong autonomous council long si do la ben hala dakin tum che jokun e laki Karbi Anglong autonomous council ku pisi ka che parai ma hala ka che parai ting sin nilitum da kroidun po la pen law enforcement a power jong si nang jipune ahok hala ke ilitum long si do state atum long si do la si hala bang ta jong si council atum jong si nang po jong si eviction claim po resolution jong si council dum deng tang lo pulutang te nilitum hin pen ke law enforcement mang ta hala bang ta nilitum hin pen pipo ko si pula si athe pi bang ke eviction ke claim je phan bang ke non jasemet pet council long la bang so ja kongdo council long ja kongdo ilitum long jasemet pet bang ke chita bohi long da oldest chita bohi record long da government land busi tum la bang dake tum thek dak lo lason si dolo lapen par bang autonomous council ja kong kitum kado we chini lo dake inglong so phansi panong chot lapen labang so government land putang de hala so jongjung along le pjr long le long dake government land putang de hala dak bang nang li kupi ma pinchong ila ke Karbi Anglong autonomous council ja kong la do pami alang litum la bang so ja kong do tang de la munno alang tum che har jak mi ehem tiku theklong Karbi tum
kacing mai tinian pora kenang sot bangke